Emery Aser omushaho ahirwaro rya Kitura nagira ngo burufu kurwa mu katare kabi nubwo akabi kahanga hamagaraga abantu bona enshonga habwenki nibenda government eyombecho butare bw'omutindo obwine ebyo bwecumi bw'omurembe. For this marketplace, because it's near the facility, we really need infrastructure. That is one. And if we have the infrastructure, still we can put coded bins like we do it with we as health workers, and we show them, we give them CMEs on how to dispose of what and where. Because if they have a proper way, it is hard burning them later in the day. But if we have bins planted and infrastructure, it can easily combat that disposal at any point. Ebi habe byamagara babigambiro begitira abazire abeji hamwe n'abarukurisha mirori ya government area St Peters Kitura eri kushango muri Kashonje mu district ya Kiruhura abantu bakora burungi bwansi nko muri ngo gumo go kuja gukora kurunje bigezo bya siniye yakana ebyo mwako guhwire umuri burungi bwansi habiremo kurundana kasasiro hamwe no kuyonje imyanya etari yemwe nitwe nka St Peters Kitura twasharamu tuje twakora community like environmental conservation speaking of vera omukatare ka Kitura yona kumeza mukuza health center siri ya Kitura kuza police station twasharamu screening omwanyogwe nitwe nkishomero tuje twakora abatura ba Kitura kugira ngo tubengeje ngo mu ishomero ryitu bamanya ngo ishomero rino mugasho kandi mazima kwe ece kikorwa twakikora abo kugira ngo twishikire munonga ebizamu twine za E nyingi twine za B nyingi twine za C kandi twine muza D na E areba beji bacenjera munonga bashemerwa n'abantu ababa bari mu sento mwe n'abarukuramo nabo bashemerwa bareba ngo ishomero neryabo abo kugira ngo abeji batora bayeyera no burufe yibaba buri aba bashyira myanya ariko biko burufa hamwe n'akasasiro munonga kandi bashobora ngo abantu bino kwejumbira mu burungi bwansi nko muri ngo gumwe ubwo kubinga mu ndwara ngitwe ahito abasa gukora ebintu bitwareba mu bine kubasa konzeramu ayiraro ryete rya health center 3 twareba umwanya gwe gutabonire ze kurunzi aha police station nawe twareba omhanda kuzaye gwe gutabonire ze kurunzi trading center yitari ya Kitura awetse cyatine shonga omukatara itwabasa kwika umwanya twaregwa tinde kasasiro nyinzi gwabagubonire kasasiro nsanga munkendwara epapure bitkuba twunganyire kwenda ku byose babatabiye kizembe basa kurugama indwara izi kubasa sisa amagara g'abantu ni mvuga abantu ba Kitura berinde kasasire abo kataro karunji akarwo mu kujambaza kasasire reni ikwenke gombora ya Kitura kwatarise bastaff batari banje parchiefs CDO tugezaho jangu bashobora heri ya community kwegesa abantu akabakaru gasha kwa Canary Mensa ahabwa Tayari West umuri Kiruhura.